Cardong, Pinikar Bipranda, Birta Long Pen Kado Kavia Pantame, Cardong Napazuriti. Tangti Pinikar Bipranda, Birtang Ponpen, Arjuita. Vosik Nipai Ketom Arni, Dipu Urban Center along NHM Lapen, NCVBDC Karbiang Long Atompen Patrapi Pongsi, Anti-Malaria Month June 2024 Kangtipe. Health and Family Welfare Psychiatro Malaria Kisopen Kachedan Japan Sai Kedeng Ponboma Songsi Non Barikha Botor Arve Kejang Penajok Langthe Langpleng Apora Hutsi Malaria Kisoke Kanda Lasi Caribbean Long Arapan Malaria Kisopen Kosongsi Kachepajok Nang Japotak Hawa Rongruk Arlo Awareness Campaign Chenglok Breakjam Sayang Deng Kedeng Pon Japan Health and Family Welfare Psychiatro Pen Anti-Malaria Month June 2024 in Pupontang. Labangso Anti-Malaria Month ke pangdaka Jaimekalong Di Borwa Deputy Secretary Health and Family Welfare Caribbean Long Autonomous Council Dr. Borsing Rongpi DHS Caribbean Long Dr. Bimol Hanse in charge Dipu Urban Center Dr. Samsing Singnar in charge DMO Caribbean Long Dr. Longminder Timung, in charge DSO, IDSP, Caribbean Long, Obed Killing, DVBDC, NCYBDC, Caribbean Long, Monsem Singh, DME, NHM, Caribbean Long, Anparata SW, MPW, Frontline Worker, ANM, Lapen, Asa Klembang Atum Setongdunsi, Kepar Tanganingkan, Kosongsi, Caribbean Long Aratapan, Malaria Kisopen, Kepajokpon. Lason thought si pining surihini ra incorapli aningkan setame bangso ke sopen ke pajok nang japothak jengki jethanpo anti malaria man pu kepang chenglo la jun chekloi jon la bangso nilatom health and family welfare department hin pen la pen Caribbean Autonomous Council atum nang acara penajok la bangso kam ke deng pondo inkan hini ke damtang Ilitum Caribbean Long pen jongjong malaria ke suke pavipin anlo la sondak thaksi penengan ingkanta malaria pavidaje phan nilutum la ningka chiklujonang bong nilutum health department hin SW MPW frontline workers ANM ASHA tumpen chera pet pen nilutum la bangso akam Caribbean Long angdang pen ke klem pondu la bangso mon nilutum ke klemi adon tin amunit tin aphan sistame awareness meeting ke padu pondu La pena parata nilutum miking ta klemji radio talk ta PG television along ta chepaklang unji la pena parata adon tin a hemalong chitimalan aphan dawai pen nangkapati pi akam asha tum hin penil tum ako kedeng pontudo la son thak thak sinilutum la penengan ingkanta malaria pavidai phanilitum kabur ipon la bangso nalutum radatum tanang charadun pobusi ning chuning ripon lo mi Caribbean Long Health and Family Welfare of Pura Logot Caribbean Long Autonomous Councilor Hohojogot Ami anti malaria man Caribbean Long Hodou Caribbean Long Ami Ajir Pura Gute Mahor Dhuri activities Kurim malaria Bikhoilo malaria Jate Amar Aru Caribbean Long Nohok Etimode Ami ei Kroman Bhabe 2 বছর ধৰি আমি আমাৰ malaria নাই কেস এটাও উলোৱা নাছিলে আমি এই বছৰো যাতে আৰু মেলেৰিয়া কেস নহওক তাৰ কাৰণে আমি আজি এই এমাহ ধৰি আমি কাম কাৰ্যসূচী লৈছো তাৰে কিছুমান আমাৰ কাম হ'ব যেনেবা এৱাৰনেছ মিটিং ৰাইজক ঘৰে ঘৰে আমাৰ আশা সকলে এএনএম সকলে মাল্টিপাৰপাস ওয়াৰ্কাৰ্স এসডব্লিউস আমাৰ ফ্ৰন্টলাইন ওয়াৰ্কাৰ্সে এই কথাটো অৱগত কৰিবৰ কাৰণে সবে উলাইছে আৰু আমি আশা কৰো এই কাম যাতে আমাৰ সাকসেসফুল হ'বই লগতে ইয়াত আমি মাইকিংও কৰিম ৰেডিও টকও কৰিম টেলিভিছনতো আমি দেখুৱাম আৰু আমি ঘৰে ঘৰে যেটো আমি ITBN অৰ্থাৎ ইনসেক্টিসাইড ট্ৰিটেড বেট নেট আমাৰ আশা কৰ্মী সকলে ঘৰৰ যিকেটা আঠুৱা আছে আমি হেবিলাকো দৰৱকৰণ কৰি মেলেৰিয়াৰ মো যাতে কামুৰি নলয় সেই মতে আমি মেলেৰিয়াটো নাইকিয়া কৰিবলৈ কাৰণে আমি Caribbean Long উপস্থিত হৈছো Vosik ni phai pliar ni MP Kilik a resort ke klanga hot mesen ing samjin pen kapachun jiaphan APHL se dhamsari arwa mai phu Mohan Singh Tokbi lapen ari sanghwa tumpen kachuning report
kedamtang achiklo aruni phaing koira trokarni MP Kilik Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong lapen dimhasau la district thomalong MP kangwaya phan wot jokhonlo laso chiklo jon api penap mate wosik player ni bangsong thek klangpo bangso hut soluk soda kavideji aphan lapen ing samjin pen bangsong thek klangpon pameji aphan AP Chelsea Dhansaria ro amai phu Mohan Singh Tokbi lapen ari sangho tumpen lamthe chipaklangpong media kelang korte injerpan kardom pajero penap ke counting lapen ke result arni nangale lo 4 June 2024 ke lasi APSLC party phangke isi arni ke me bhak me arni pusi ni tum hokdam po athepima dak kedam tang jitu MP election hut Karbi Anglong East West arat lapen dimahasau ratum tribal akhai anke la APSLC phansi 90% vote ke jok elo la soteng pensi ne commissioner ni nangele pu penab bangke la si la counting pen result penab lo la si la sor ni bangke peaceful nangi free and fair ing samjin pen chunangji la pen ratatum ta kedam kewang joy ke nangji la so ban sinili chuniri dam kedam kewang tha kisik sak wedet nangji la pen hadak counting huta ason 2 number wedet nangpo la counting pame nangpo arona ting pen demokrasi arona ting pen asi ing samjin pen si la so counting nangpo asi counting that la sorni mesen result longpo la si la so that ilitum Karbi Anglong dimahasa rat ke isi mesen akemi kacing thur isia ang deng nangale po penap ke la si choroji nilitum la Karbi voters tribal voters tumphan ni tumphan nangka jinso pen la pen ni tum tangka poisa aja tapi muwe rat tumphan kita alang tum khai longri kacing hona joini asi APSLC phansi bhudang joglo 90% lasi neri suri akero pajirlo Karbi Anglong rat pen dimahasau rat phan ilitum kachong hong kedam tang election di non kedam tang hut laso election non result bangke penap lo ba penap sari tarik priar ni lo penap bangke sila bang so result kipaklang po la sila bang so result paklang along nilitum Dhonsuri APSLC aro pen kachoning ri bangala hello hala bang so accounting along bang thang soluk sodak atemon ave pin pen ing samjin pen la bang so result kipaklang je phan la pen hala dak kedun kebang kedun atum han asitame thang ka siksak loan order mata siksak kadu kabe ave daje phansi choning ri lo la pen loan order tame anotin mang putin hota raidun paminai kelang dolong tame thang ka siksak ave dari phansi choning ri lo la sinilitum non kedam tang election hut rong rup alo kilut penateng komenateng ni tumche theklong mangke ni tu hoklo 90% avut bangke inglong so an la inglong so amen pen an ba inglong so tu an kaching room ben sikipilo alang tum ning kang sam ning karong pen athe pima ilitum along ri along akisung akeboy la inglong so tum an chichini lo la si labang so ariya labang ke penablo ning karong ani posini tum ta hoklo la si labang so arijal mesen mi atpen kelongji lapen kadok kawe kidun pen kelang dun peji phansi chuning ri dolang rara tum stame kelang dun pen lang dun joy hadak utpadun depin jia phan lapen hadak thang pasik sak dun depin pen lang dun joy arju dun joy lapen ke hais tame ningarong pen leki bang ji phansi chuning ri lo hala dak suluk suda temon pon pe dei phansi chuning ri lo rar tum hata nasi kadok kawe Karbi Anglong arad do an hata so kachuning ri pensi nilam theng ton ko Tang tipini Karbi Prime ta birta bangke kang tonik long kadu kavita me do mithak me kurwang